ubufisa mhlambe ukhola malini ngathi mina ngoba ngumuntu ofikayo bekunganginika nje noma u70,000 ngosuku. Benza njani? Bathi it's fine, fana kacela. Imali encane kakhulu leyo ngoba abantu abanjengawo kade sibadinga. Ngaxela nokuthi kade bebadinga ngoba la ngafika la bathi abangifuni umsebenzi wakho. Yini abantu abadala sebekhanisile ekhaya. Kwathi kusenja kwaqhamuka umuntu usisi wakhona oyimanager. Wathi I know incane leyo mali. I think kumele athole u90,000 per day. Sikhuluma namhlanje drive imoto enamasonto emhlanje.